ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas ana paulwan. Pagrebangan, iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Junay, abay abimtak day ta bibig mo. Naan ano day ta? Bimtak lang aro din ti bibig ko, ha? Johnny ko na yung pailaeng. Daisy ti awag yung kanyak, Ay, sungbatan nakit day. Naan ano ta bibig mo, kunak? Sinipat ni tatang. Ay, abay asinipat na ka ngay. Uray labimtak day ta bibig mo. Pilpilitan na kay dinagarado, ha? Idi abugak jainwang. Saan amag na, tanalapit ka no ti panagabog ko. Ay, unay lakit din ni tatang mo. Day talakit din tinangsipatan na kun ka. Nagungot na di alakay. Ay na, sinublat na tiwi-tiwi ti arado. Ngam sinipatnak ngayon mo na. Imbag ta si mangput kan lakay. Apay ngay impaturay mo abimtak ti bibig di anak mo. Kasanaw, kat pagar-araduak. Nakangatukit din ti kikit na nakaigam itiwi-tiwi ti arado. Ha, limalakyan. Ay, saan mo kumamot asinipat, Makapasuron nga ro ti kasta galad na. Lalaki nga maggunay kit din na babae. At dapay abak na babae. Ay, anya nga rod nga, no kas jay mo ti pan nakaitao na. Ay, saan nga bali na kasta? No saan mo apampanoy no yan? Lalaki ti nakaparsuan na. Isungag gunay akas lalaki. Angam saan ang masapul akabilam. Mabalin mo mat abagbagaan. Namin anon ang nabagbagaan. Ha, anya lang ti Masakbayan na ano kasta na lang. Di nala matultulad ti kabsat na, nga datalyer na. At ti ginatang kong agas mo, nanang. Imbag man, ta nakagatang ka, anak. Nabiit ka mat, anapan iji palingkay. Adda ka di adagos nat gadam. At dasimang pat adakil atraktin at natang, nanang. Da kami tinang diskarga. Kan nangitulod ka dagiti pwestuan tinatnatang. Imbag lakit din, tada ka gumatgatang iti agas ko, anak ko. Siyempre di kayo mabali na baybayan, nanang. Doa tala ang agkabkab-balay. Mala, agtumar ka nga rudin, tagsubli ak ijay palingking. Ewan, anak ko. Agyaman akmanin kan ka. Awan ang yaman na nanang. Barang addamanin sumangpet atrak. Isupay titangdan mi nga agdiskarga. Kan mangitulod ijay na duma-duma a pwesto. Gumatangak man iti shampoo, ken conditioner, manang. Nay, anyat napasamak di ta sungom, Johnny. Ni manang net, nagalasa rin ganda ita Juni. Daisy ti bagay ko anagan. Kasano a Daisy kat lalaki ka mat? Kumaano babae ka? Tagat gatanga kun. Nan ano ta sungom kunak? Ang mga no insub-sub da ka, gaputa ipapilit mo a babae ka. Saan ka day? Umayak gumatang. Saan kat nga umay makimarites? Agdamdamag aklang mat. Ibagamon no apaya kasta day ta sungom. Ay na, inak man laengan. Di mo mat ito tigat gatangak. Ditakan! Ay, ape manaw kan ngay! Nenay, ato yung tikat gatangam! Saanan? Agdardarasa? Na, pimanawan ti sinalbaga bakla. Nagpaiso siguro nga insub-sub ni Amana. Takagura ti Amana ti bakla. Manang, soft drinks mo man. Baka inumak unay. Mabit lang nga ta mangalak. Nagapu ka DJ Ilay. Wen manang, amumatan. Ijay ili ti ayang ti butik ko. Aywan, nadamag ko anapigsa kanupay ti papaabangam iti wedding gowns kanda dumapay a gown. Napigsamat basit manang. Ay, madamag ko man. Saan ka di ngay may dito ni Insan Juni? Jay, insan mo abakla. Ay sus, insub-sub ti Amana, gapo iti kinabakla na. Anya? Abay ko mga insub-sub na? Mas anot siguro nila kay Tomas amang pakpakan ken ko na. Iso nga insub-sub nan. Ay, mapanak man ija balayda. Ay, saan mo nga ibagbagat imbagakken ka Insan, umayak man. Anya ka dit araramidam? Ay, si kamat insan. Imbag man tatim masyar ka?
Adang ang pa'y susugat, di ta bibig mo. Ah, Apay nga subsub na ka ni Uncle. sino man ang tinang ibagadaitang ang subsubda? Sinipat na. Apay mo't asinipat na ka. Di makalakot nga ro, day ta sungom. Jay tumot nga minwang. Saan ang magna no abugak? Iso ana suro ni tatang, day jay. Sinipat na din. Day ti pa mga rod sungok. Sumurot kan kanyak. Tapno adda kadwak iti butik ko. Tangdanan ka. Ay, kayat ko amang ano di nakpalubusan ni tatang. Imbaga na ngamin nga adda kano ti kinabaklak no mapana kano iji ili. Di ka madanagan. Ipakada ka ni Uncle. Anya, alam ti kasinsin mo, tapno addang agbali na bakla. Uncle, kaasimot no dito'y latang nga agigyan. Agtalon kan agbangkag. Anya nga rod ngay. Kananya ti ubra na ijil eh. At nakaditalunan kan bangkagan na ijay. Ni Uncle mo't. Agtrabaho ijay ili Tangdanak, tawan kadwak. Planok ang mangibangon iti parlor ko iti asidagmat lang ti butik ko. O di addan at ilagsoksokit iti kuko ti ammo na ijay. Bareta kan pala kas kada arado ti rumbang ay gaman na. Di namat nga rod ka ba ilang ti agarado, Uncle? Abay kumadi nakabalan kat lalaki mait. Sadot lang isut yamaw. Saan nyo ko maaparitan asumurot kanyak, Uncle? Saan mo apilitan nga alaan ti sadot akasinsin mo? Alamot din, Uncle. Palubusam ka din. Padasab apilitan nga isurot, tasurutak matlaang ayawid. Anya nga ti ko na ni tatang, insan. Lading ngitok. Ngam umay nakakanusurutan nga uludan ayawid no sumurot ka kanya. Anyamat ni tatangan? Kaya't ko tiyag trabaho iti sa bali. Saan kat nagtalon kan agbangkag? Padasam lata ka sarita. Barang palubusan na kamatlaang, insan. Ura ikak to iday ti pagtangdandang agarado. Dayta at ibagam ka ni Uncle. Ay na, sarado ti utak ni tatang. Di na kaya ti kinataok. Kaya't nakit malalaki ak kano. Saan abaklos? Sayang. Mayat ko man no makaumay ka ijay butik ko. Ado ti gumatgatang ijay. Ada pa'y papaabanga a wedding gown. Ganda dumapay ang mausar iti agduduma nga okasyon. Sayang. Kaya't mat nga minitatang agpasturak iti na ang dod anwang. Ana, palubusan nga tani Uncle mo ti kasinsin mo amapan ijay ili. Saan, tatang? Kayat di Uncle a pagpasturan itinuang. Ay, naturay ni Manong Tomas. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Kasano no saan akayat ti kabalay na ti kayat na? Day tangarod ket, ipapilit na ti kayat na. Ngam di nalatamot maikat ti kinabakla ni Johnny. Agasam. Kabilan na pa'y ni Johnny no adda di na kayat. Un nga rod, itikas jay nga edad ni Johnny. Kabilan na pailaan. Ay, aglablabasan. Permi abannog mo asim mangpat, anak. Apay numangkita ka iti sa bali at trabaho. Saan kat anak kakarito ni itinatnatang. Babae ka. Nanang, adu ti mang tagtagibasit iti trabaho akong buhi. Ngamdakkel ti sapul ti kumbuhi, nanang. Ay nga babae ka, anak ko. Trabaho ti lalaki dayta. Lalaki akmat, nanang. Adu a lalaki ti atiwak, nupigsa ti pagsasaritan. Di mo ko maalilawan ti bagim, anak ko. Amo mababae ka. Ngam agunggunay ka laang akas lalaki. Kayat ko nga awagan dak iti lalaki ng babae, nanang. Lalaki laang ti panagriknam, anak. Ay nananang, saan ta na pagsaritaan dayta? Basta, lalaki ti rikna. Hey! Wala siyo ka ditawaeng. Sayag mo na tanuang dito. Ay na, nagunag ti danom tatang. Diyan mo ti aglangoy.
Mabuti nga abumalasiw. Sa kayam de tanwag, sa mo papagnain di tangaw may ditoy, takrot. No ngay matinagak tatang. Mabuti nga. Kasano ang makasuro ka ngaglangoy, no kabuteng mo matinagababaw at tanaw. Mabuti nga karoad. Ang mga matinagak at maano dak. Di nakpagpungtutan, sing adyon eh. Sa kaya mo, tagbalasiw ka. Nadagmat ditoy, no matinag ka. Ay, jak nga rin amo ti agsakay. Ang mga tumaray tinuang. Di nakpagpungtutan ko na. Sige! Itry ko! Anya taramidag nanang. Ang mga numay ni tatang kat kabilin nakmanan. Ay, anya ka di manan, tinaramid mo. Ay na, kaya tangay balasiw ko ajinwang ijiwaig. Taipan ko ijibangir at talon. Ay, apay nga men, adi mo imbalasew. Pinmig sa karot ni tanong tiwaig. Tanagtudo Amo yung jak amo ti aglangoy. Ay, kat sinakayam lakuman ajay nuang. Mabuti nga. Nungay matinagak. Ay, di imbagam kumakan ni tatang mo. Imbagak nga rod. Ngam nakapungtot ki din. Ay, Nga po mabuti nga. Ay, nagawid akon. Impagod ko tinuang iti asidag tiwaig. Ayan tay awan tulang ng anak mo. ay adda nang iba unakan ko ana. Apay ka di manan. Nalabas ti kinasadot ken kinatakrot ti salbag. Ay nalakay, saan ka day akan ayon a pagpupudutam ni Junay. Abay kumasaan, kat kas jay namut nga main. Jay kabsat na, kat adda trabaho na. Tada bukod na atelier. Ay, apay no palubusam amapanmat ag trabaho ni Junay. Tapno adda nga agbali na bakla? Ha! Sana mabaling. Lalaki ti anak ta. Sana babae. Nawatam, Ang jakmat kayat akan ayon akabilam. Anak ko ni Junay. anak mo laing deta bakla, sinalbagkit de. Awan ti anak ko akasta. Padaasan na tiyag tuloy nga agbakla ta. Anya ko matiaramidam. Kabilak, aging gaadinan ammo ti laod kandaya. Ah, Lalaki nga awan tulang na. Pwe! napanam ka dehe, anak. Imay itay ni tatang mo. Ngam imbagak nga adda nang ibaunakan ka. Naglingid ak itilikod ka aparador nanang. Nangag ko amin na nagsalitaan nyo. Ay, apay numapan kalaangan ijay talyer ti kapsat mo. Ay na, damat sa bali asar ka na trabaho. Saan kat nga tik-tik all itinaglati alandok. Ay, Jacqueline niya dayta. Apay, madikade ti agtik ol iti landok. Uray anya at trabaho ditan, basta nadalos. Mapanak iti ayan ni insan alis. Sigurado nga da trabaho ijay. Jak bagay ti talyer. Ang kasanon no maamuan ni tatang mo nga ijay tinapanam. Sigurado lakit de nga uludan nakaayawid. Ay, umay nga ta. Ay, nanang, ibagayo lat na mapanak iti ayan ni Manong. Ket tumulong ak iti talyer na. Ala, agawaam nga rod, tadi pa'y simbang pag ni tatang mo. Nakarumwat ka, Mad. Papanam ka, day. Mapanak ijay talyer, inakita no ammo na mutla ang titumulong ijay jay bakla nga anak mo. Apay amapan ka pa'y laang. Ay, kasanong tinwang mo. Impalinong kaon, kaya nadamatan inted ko akanin na. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Una, apay ka de. Inakarod kita ay no tumultulong matlaing day jay abakla ay jay shop. Ay, basta saan mo akab-kabilan dya anak ko, ah? Kagura ka, no kabilang manan. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.
ti masakbayan. Ti napalabas, kagura ni Tomas ti anak na ani Johnny, gapo iti kinabakla na itoy. Pinilit na pagtrabahon iti talon, tapno agbalin apud no alalaki. Iti sabali abangir, may samat atomboy ni Charo, ang nagagat akargador iti tsindaan. Kabayatan na, at damat kasinsin ni Johnny, nga addaan butik, ijay ili. Kat iso ti panggap ni Johnny, apagtrabahuan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Pagrebengan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agdiretso ka di ijay talyer. Ay, katuan apay ka day. Inak nga rod kita ay natumultulong mitlaing jay bakla nga anak mo ijay. Basta saan mo akabilan ti anak ko. Kagura ka, no kabilan manen. Kas mula ay ayunan ti kinabakla na iti kastangar aramidam. Ay saan ko nga ayunan? Ang adda ka di nagbaliwan na iti kanayon apan ang kabil mo kankwana. Kasano nga rod ang mabaliwan na ti kinabakla na? No saan mo mait nga iwanwan? Saan mo't maiwanwan ti tao? Babaan iti panang kabil. Di nakisuro. Amaw, ti aramidag. Permi aban lumaw anak ko. Apay namang kita ka iti sabali at trabaho. Diyay trabaho ti babae. Nanang, may saak alalaki. Ado ti atiwag alalaki, nupigsa ti pagsasaritaan. Pigsalaang day ta anak. Kung gunay mo laang ti kasla lalaki. Kayat ko akitaan dak akas lalaki, yung babae nanang. Saan mo kung mga anlilawan ti bukod mo abagay? May saka a babae. Nanang, kas ko na kun, saan ta ko man napagsaritaan day ta? Matikawak lang. Kaya't ko nga ipalagipkan ka, anak, amay saka a babae. Babae ka, anak ko. Nula ko mamabalin abaliwan ti amin. Baliwak, nanang. Saan mo ang mabaliwan? Ti inaramid, ti apo. Insan, imbag man ta imay ka ditoy. Pinalubusan na kakadin ni uncle? Ay, naglibasak takabilin na kumamanan. Apay akabilan na kamanan. Amo, mampay ka ni tatang. Diyak nga rod kabayalan ti ipapaaramid na. Ang pilitin na alata. Ay, masapol nga ron akanayon ta siputan no umay. Tapno pumanaw ka adagos. Magna ka itirwangan iti likod. Uninsan, ay na, diyak kayat nga uludan na, nga yawin iji away. Unay kat ngaminan ni uncle. Nalabas mo't. Di na kayat nga agragsak ken agnam ayak, insan. Ti pakarigatak, ti kayat na nga ipapaaramid kanyak. Saan mo't akas jay kadagiti kakabsat mo? Hello, nanang. Kumusta kan? Nakaawag kayo? Rimwar ni tatang mo. Amangad no umay dita. Ay kita talumiklik ka, anak ko. Ay, agyaman iti daytang ibagayo. Iti sabali a pwisto ni insan ti pagyanak. Di na pa'y amo ijay. Sige anak, aganad ka. Into na da kwartak, nanang. Ikang kayon to. Saan mo apagrebengan ti mangted iti kwartak, anak ko? Ura jak pagrebengan. Pakaragsakat. Saan aday ta ti panunutem, anak ko? Agurnong kakit day para iti masakbayam. Ay na, weng kadi. Basta ikang kayo iti kwartayo. Arimwa ka ni tatang insan. Ang mga naumay dito ay. Di ka agdanag. Ipan ka ijay sa bali a pwesto. Ija ayan ti agdudu maag-gown for rent. Intaman nga rod. Amo nga ni tatang dito ay. Imbang ijay, ta, masigurado ka di na pa'y amo da ija pwestom. O sige, surutin na ka. Ay na, sige. Sumaruno aklat ta insan. Ay na. Ay. Ah, dito yung ti pwesto, a gown for rent. Ay, wow! Nagpipintas mo tanda kita agaw. Ay na! Kaano ak nga tanga agaw iti kastoy? Wedding gown. Ay na, saan mo nga arapaapan ti aggown, insan? Nalipatam samot aday ta ti makagapo. No apay akanayon nakaakabilan ni uncle. Awan ti sinalbag nga anak mo ijay talyer ni Manong na. Ay, lakay.
Bye-bye am ka din no anya ti kayap na apapanan. No jak agkamalay, adda mo itinapanan ti bakla tao. Pagkunaam nga daam mo, Jak pa'y makita nga agdanag ka. di mo ka di am mo. Ano adda ti anak ta ditoy, ad-adda nga agdanagak, gapo iti panangkabkabil mo kan kuana. Saan ko akabilay no awan ti makagapaw? Kasano nga ta no adda na bilbilag ngam si ka. Kadaag kamali ka kat kabilan da kamot. Anya nga ta ti mariknam. Anya ko mati pagkamalyak. Panagkunak kat husto amin nga aramidag. Di mo kadimot ammo, at itaw adin na awatan wano aklunan ti kamali na. Kat iso ti ad-adda nga agkamali. Kalukuan dagita nga ibagbagam. Agrobot ka, tamapan tayo ag home service. Intay mang make-up kan mang kupyor iti buok ti agkasar. Abay kan flower girls. Ay, di ka din nagabang iti wedding gown, kun gown dagiti abay, insan? Wan, insan. May sapay dahit apagkwartaan tayo. Kat dahit at ikang runaan ang makagapo, no apay nga inala ka. Nalaing ka ngamin nga ag-make-up. Ay na, nagmayatan no ka namin nga dakas to insan. Kastoy ti bagay mo at trabaho. Ay, wala. Ay, jak amo ti agarado ang. Nang runa no ada ni tata nga mambambantay kanya. Ay, agkabil kaya. Kat, ikam ka di ida, no adon ti kwarta ang maurnong mo? Tapno saan ani tatang amin ti agarado. Ikak iti panang dandang agarado iti talon. Sige, bareng saan na kan akagura no kasta ti aramidan. Nangalaam ka di dita akwarta, anak. Nagadumag. Naurnong ko babaan iti panagkarkargador ko nanang. Nadumot gayam tinaurnong mo. Apay adi mo ibang ko. Tapos saan ang mapukaw, wano magastos. Dahita ti panggap ko nanang. Inak ibang ko. Wen, nasaysaya at matlaan no ibang ko. Ngamtigig ka, ma'am. Inak pa'y gumatang iti masapsapol tayo kan agas mo nanang. Sakbay nga inak ibang ko ti mabating. Jack ni namna, maanak ka ornong ka ti kasta ka adaw, anak ko. Nalakat ti makaurnong. Nulakat ado ti agsangpet anak natin, nanang. At tuyan ti tangdan mo, insan. Ay, amin day to insan? Apay amas dao ka. Pasaray mapantayo ag home service. Iso nga dalat tabingay mo. Ay, agyaman ang insan. Nagdakil gayam ti tangdan ko. Ado nga min tinagrent, kan nagpa-home service, insan. Ay na, kanayon kumakastoy. Tapno mabiitak ang makaurnong. No agbayag ka dito awan papanan na, no lakat. Ado ti agpa-home service, kan kanayon nga dagrent. Ken, ado ko mati umay gumatang dito butik mo. When kan ikararag mo, nga ado ti umay gumatang kan agrent iti gowns. Tingka man di jaylay, tingka gumatang iti herbicidaw. Ita ka din. Ay, awan mo ti kwarta nga igam ko. Naibos ka din tigam mo. Kunak pa no adapay. Ay, kaano, day di panangtid mo. Ay, Ay, awanan tapi nakitsindak. nagrigat nga minti aggaik iti kasisiita na tambak. Imbag no mapasuyutan iti herbicidaw, tapno matay ti ruot. Ay, kasanungay. Kat awan mo't nga rod igatang ko. Alam pa nga ruti igatang ko kuma iti pesticidaw. Ala nga rod, tama pa na kon. Ay, ang mga nuagtudo mananinton malam. Ay naimbag man, ta nakaumay ka dito'y ili, nanang. Ay, imbaunnak ni tatang mo, anak ko. Inak gumatang iti pagpatay na iti root. Ay, marigatan namin nga aggaing. Ala, takaduan kayo amapan gumatang, nanang. Ay, jay kanulaang basit ti gatangag. Tawan ngamin kwartami, anak ko. Paggatang na kuma iti pestisidyo. Inununa na ti panaggatang iti pagpatay iti root. Ay na, intayon ta siya ti gumatang iti sabidong ken pagpata iti ruot. Igatangan kayo pa iti sidain nyo, Ay, adda ka din kwartam, anak ko. Uray pa'y man ikang ka iti pangtangdan nyo ti agarado, Da,
Ay, nangalaam iti kwartam. Ay na, nagpigsagayam apagsapulan ti pwesto ni Insan Alice, nanang. Nagbiit kan, anak ka urnong. Mapan kami ngamin home service. Dakil mo't ganti tangdan. Naglagan pa'y at trabaho. Ado matigin at gatang mo. Nangalama iting gatang mo kadagita. Ay, nagkita kami kan ni Juni ijay ilay. Iso tinagatang kadagita. Anya, nangala na nga iti kwarta na. Tinakaw na. Ay, anyat pagkitkitaam iti anak mo. Agtatakaw. Ay, nasapulan na gapo iti trabaho na. Ini kanak pa'y nga ron iti pagtangdan mo kano iti agaradaw. Anya kano ti trabaho na. Ay, saan mo nga amuan? Tamangan noing kamanandangran. Ay, tulungan na kalangarudan iti kasapulam iti talon. Abang ano dakas ma ti trabaho na. Ay, nadalos ti trabaho na. Iso, ti kabailan na at trabaho. Jack, mamakit-kita ti kaanak am abakla manong. Ayan nan. Napanmat nagbirok iti pagsayaatan na ah. Anya kumangay pagsayaatan. Asawa ka di, ti kayat mo asawan. Asino ngay mati mangayat iti may sa bakla. Trabaho, ti kayat ko asawan. Saan kat nga asawa? Anya kumangay matatrabaho. Nagadu at trabaho. Kas kumaiti agyan iti parlor. May sadaytan at trabaho. Saan ka di akagura ni manong tumasday ta trabaho? Talalaki, di anak na. Awan mabalinan na. No isumat ti kabaalan ti anak na at trabaho. Parlor gayam, ti pagtrabahuan ni bakla. Am kasibsibat ni Manong Jose. Naibaga na parlor gayam, ti trabaho ni Johnny Manong. Anya, imbaga na daytaken ka. Katkas jay matimbaga na itay Manong. Amok a parlor gayam ti pagtrabahuan na. Kayat mo asawan, saan mo nga amo ti trabaho ti anak mo? Saan dangay magbaga kanyak ti trabaho ni Johnny? Kat itatamaw, anya nga iti aramidam Manong. Saan ko pa nga mo? Hanggang adadaka sa mapasamak. Itagbat mo dayta iti bato. Podno ka day nga iti parlor ti pagtrabahuan ni Johnny. Ay, anya kumati ka pungtot mo. Dakas ka day. Konsentidor ka. At adang agbalin na bakla, ajay tao ta parlor ti pagtrabahuan na. Anya ti kayat mo. Lalaki abarumbado, wenno bakla anasingpad. Tulungan na kapahiti ka sa pulam iti talon. Ngam kababain nga rod. Lalaki, ngam kasdekit din ti trabaho na. Adon ti bakla aparlor ti pagtrabahuan na. Ado met dagiti lalaki dita, ngam barumbado ken mamartek da. Saan apulos apakairanudan ida. Makitam ka di nagtaer amasabat ta nga gidurduron iti kariton, Insan. Ni Charo atumboy dayta. Ay? Nabayagan a kargador dito tiyandaan. Ay na, nagwapo. Ay, tomboy dayta. Kinita na ka. Inisam. Ay, gwapo! Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglibas ni Johnny, gapo iti kinaungat ti amana, kat napan iti butik ti kasinsin na ani Alice, ijay ili. Inala ni Alice akadwana iti butik. Iti sabali abangir, nakita ni Gemma tinawadwad a kwarta, nga urnong ni Charo, babaan iti panagkumboy na. Binalakadan na ti anak na, nga ibang ko na ti kwarta na. Iti may sangal daw, nagkita da Charo kan Johnny, ijay sindaan. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya,
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagwapo kit din. Tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imbisam. Hay, gwapo ah. Ay, beauty. Nagpintas ka na din. Siya gayang ni Charo. Ay, siyakmot ni Daisy. Agsarsarita kayo Tanda basit papanak. Agsubliak dito into madamdama. Okay. Kita lang ang makita ka dito. Kadumit niya alis. Ay, nabayaga ko dito ay. Sa anak lang amin arumrumwar, taadak iti pwesto ah. Pwesto? Kanayo iti pwesto itinatangan. Kat di ka mat makikita. Iti pwesto ti kasinsin ko ni Alice. Iti butik na. Kasinsin mo gayam ni Alis. Umayak to iti pwesto mo. Inakpay ngamin itulog dagito inaknatang dita pwesto da. At may sakamat dito yan. Ayan tayo kasarsaritam itay. Ay na, napanda ka na yung tulog tinatnatang. Nagtaarsi ka. Crush ko kaya. Ay nako. Ay, mabalin ka di ama in love ti tomboy, iti bakla. Ay na, dakis aya. Panag ko nakit awan dakis na. Kasano? Bakla kan tomboy? Ay, nagmayat ti panag-isisam na kanya. Nagmayat ti nak. Ay, una yan. Insan, ada ka din nagbalin a crush mo? Adang, di nang idiing kaskaso. Ang ni Charo. Ay na, nagmayat ti isem na. Makapa-in love. Damo lang makita, na in love kan? Dahito yun ti kunada a love at first sight. Ay! Itaman pa'y akas ta ti Jarmo anak kao. Ada ka di pa kariribo ka. Madala pang panunutak na nang. Apay kastoy. Itangak lang ang makarik na iti kastoy. Ada ka di marikrik na? Ay, ada ka di sakit mo? Awan. Nanang. Pudno ka di ti gayuma. Gayuma. Ni, apay anadamag mo dayta. Diyak ngamin nakaturturong. Gampo iti may saat taong nanang. Saan mo ka di akabuso? Tinasao a tao, anak. Saan, nanang? Saan nga ta nga agayat kan? Ha? Dakis ka din, nanang. Nagpintas ti bagbagak ang babae. Anya, babae? Ay, saan kumamot anak ko? Madeno padam a babae ti pakirelasyon Ay, basol dayta, anak ko. Lakay, apay abim marigkwas ka matay. Ay, natagtagainap ko kit din ni John eh. Ay, anya tinaramid na iti tagtagainap mo. Agpakpakada kampay iday. Diyan mo no papanan na. Ay, anya ngay ti kayat asawon dayta. Apay ngay nga agpakada. Saan ko kumakano apalubusan? Ng pimanaw matlatan. Ay, gapo siguro taad da ijay ilay. Ay, pimanawon diti balay. Tanaranggas kamot ngamin kon kuana. Sana kinaranggas day jay. Kaya't ko lang nga maikat ti kinabaklana. Ti panang kabil iti may sa atao nga adda kam malina. Maibilang a kinaranggas. Kasta ti inaramid mo kan kuana. Ay, isong ata nagpakadan? Adula amay? Mapan ka di manan ijay ilay. Wayne, nung amin daduma, kat ado ti customer da alayes. Inak matumulong Napig sa tinegosyo na no kasta. Nung amin ag home service da, masapol nga da mabati iti pwesto na. Nangato ka di matlaang ti sweldo ni bakla ijay. Nay, apay akayat mo amaamuan day ta. Nadamag ko laang mata. Nung amin dito iti ayan na, kanayon mat amakabil. Nay, apay asip-siputan ti mapaspasamak iti kaanakak. Ay, susan ko matasip-siputan? Makitkitak laang mata, takarubak mat. Day tatay kunada, ama nagsipot akaruba. Awan pa'y mati customer mo. Manganta pa'y iti pansit. Kinatang ko di taasidag at turo-turo. Apay aging matang ka. Apay nga inyog mo dito yung pwesto ti gowns for rent.
Kaya't kung agsangot amangan. At damat namin ni Alice ijay bangir. Mapan kung tumat ikan iti kanin na. Ay na, apay akayat nakakasango amangan. Diyak man mo. Yung kaslalim mawag tilubong ko no makita ka. Sanak mat asigo da kastoy. Ay, ayat kahit mo asawin nga eh. Diyak mawamatan. Uray siya. Diyak mat maawatan tibagik. No di ka makita. Nalidayak. Ay, isang ay may katap na makita na, ganun. Dayta ti puno. Diyak nga rin makaid na no di ka makita. Us, Anya nga ta daytoy. Ipatay kong samat no di ka makita. ay, no! Di ka matmatay Taglidayak na mapukaw ka. Kaya't mo asawan. Napatagak matkan ka. Alays, anak. Kanayon mat jay tomboy ijay pwesto abambantayan ni Johnny. Ay na, tatang, pagkakatawaan da nga rod. Pagkakatawaan da giti adda iti bangir a pwesto. Addan sa kano relasyon da. Anya? Tomboy kan bakla. Naadan iti relasyon? Kasla imposible nga rod, tatang. Nukit kitaam ni Charo, kasla ngamin pudno alalaki. Siga pa'y amag na, kat babae mat. Katnimat insan Johnny. Dinan kaya tinagan a Johnny. Daisy kano. Kasla babae mat nga gunggunay. Ay, Jackman ammo, no anyan ti mapaspasamak kadagi jay adwa. Anya nga tati pagbanagan ti relasyon da. Panagkita, kat naragsak da adwa. Kanayon pa'y amapan ikan ni Charo iti makan ni Johnny. Nga damat lalaki ang mga ramid kanyak itikas jay. Sigurado, mainlavak mat. Inak pa iji palingki. Adumanin ti itulod ko anak natang. Ay, umay ka dito inal daw Saan kan adumagas agumatang iti makan? Tasya kung timapan kumatang. Ipa-take out ko Naka-order akon. Dagasig tulangan inton umayak no aldaw. Ay, kasta ka di. Urahin kan tulangan nga rod Sa anak kon arumwar, sweetheart. Okay, sweetheart. Inak nga rodon. Ingat, sweetheart. Asino jay lalaki apimanaw. Tada pa'y pa-sweetheart yo. Ay na, babae day jay nanang. Anya a babae, kat lalaki mo't jay nakitak. Ala, Ay saan kang agar-aramin iti pagpungtutan manan ni tatang mo? Ay basol day ta, anak ko. ay, katno babae ni Charo, tumboy. Anya, nakirelasyon ka iti may sa atumboy. Limpyo ka di ti panunot mo, anak ko. Apa iparit yun? Iso tinakita anasaya at atao. Di naktupa inikan iti sakit tinakan. Nagdungo kaya. Panagkunam ka de, kat adda na pudnoken ka, iti kasta ka sa saad mo. Ningarod Charo. Iso tinakariknak iti kastoy. Kahit dinawatan na kakadin iti kwarta. Wes! Isukit di pa ati gumatgatang iti kanin mi dito'y pwesto. Dito'y gown for rent. Una man ang tedmanin ni Johnny iti pagtangdan iti agaradaw. Apay analiday ka. Ay, Jack Amo, noom no nga ibagakan ka na ito'y wano saan. Anya dayta. Ibagam tapno amukmet no anyaman dayta. Addan kaayan-ayat ni Junay. Anya? Adda ka di mat sana limpyo ti utek na anang patol iti bakla nga anak mo. Ay, dayta nga rod ti saan ko nga amo no kasano nga ibagak. Ay, apo aya. Pingagkarasinay ka. Anya ka di ti parikot. Ay, may sa atomboy ti karelasyon na. Anya? Hayag pa da kurang ti panunot da gita adwa. Inton aganak da. Panay kurang-kurang ti panunot tao da gita anak da. Ay na, Jack matukod a panunutan no kasanuday ta a klasit relasyon. Pagta nagkita ta dito isango ti store, Jose. Apay ka di manong, ada ka di bagam. Anya tinaamuak, abinay bayan nyo anak relasyon ti kaanak kami ti tomboy. Manong,
Saan mi atanggal amin nga oras ni Johnny? At damat panunot kan waya-waya na. Anya kita tumboy ken bakla nga ag sweetheart. Anya nga tati may mayat. Makirelasyon iti tumboy. Wano, pada na alalaki. Saan aday ti damagem kanyak? Madi akitain nga da relasyon ti bakla ken tumboy. Saan ka di ababae matlaan ti tumboy? Aggunggunay laang alalaki. Kastamat ni Johnny. Lalaki, ngam aggunggunay laang ababae. Ay, sakit ti ulo day ja adyon eh. Awan lat di napatpataudan. Sinalbag kit na. Johnny, kaanakan. Nagkita kami kan ni tatang mo. Kat di na anamo nga ti relasyon nyo kan ni Charo. Ay na, iparit naman ang ti pagragsaka. Awan matararamida ka madi, uncle. Anya nga ta, numangkita ka langan iti babae a karelasyon mo. Ay na, awan samgar adot-dot ko iti babae. Babae ak nga ruwad. Saan ka di a babae mat ni Charo? Angin isumit, tinagaram kanya. Kaya't mo asawan. Iso ti lalaki, tas ika ti babae. Yes! Ay. Baliktad Pudno ka di ti damag nga dan tumboy nga asawa ni Johnny. Asawa? Ay, awan pa'y asawa ti anak ko. Day tamat nga binti agwarwaras adamag. Ay, amangan no si kamanan tinangiwarwaras nga adan asawa ni Junay. Kat no nangag ko amis mo saritaan damanong tumas kan Jose. Ay, saan na pa'y nga asawa? Karelasyon laeng. Naawatam. Ay katawan pa panan na ano di kastan tumat lang ti mapasama. No, isuda tinaituding iti tunggal maysa. Agam no saan ngay, asawa kunam ka di pa'y. Pag sinaan nyo ka di ida? Saan ko amasong batan dayta sa ludsud mo? Ala, ited mo kit din, tigat-gatanga. Apay ka di analiday ka, sweetheart. Na, saan ko lakit di nga ipalubos ang pagsinain na ni tatang ko. Tapay, saan ka di ang maikarikan ka? Diyan mo ka ni tatang ko. Uray ni nanang, kit adamat pa nagduwa-duwa na. Amangan ka no, saan ka anapod no kanya. No adda pa nagduwa-duwa da. Agkalay satan, tapno maikat ti pa nagduwa-duwa da. Kasanungay, ti pan nakisarita ta ka ni tatang. Ibagak kininanang, taumay kami ije balayo. Tulagan dati kasarta. Sige, taumay ni nanang ditoy. Ibagak ti imbagam. Amangan no sandang anamungan ti panggipta. Uray kastoy ti kasasad ta. Aramidan ta ti pagrebangan ta. Iti bangunin ta a pamilya. Agpaysuday ta. Ti panangaramid ta iti pagrebangan ta iti pamilya ta ti kapatgan. Adung agpaiso dita ti lalaki. Nung di damat aramidan ti pagrebangan da. Iti pamilya da. Amo minsan, mapadasa kong diagawin into nagkalaysa kami kani Charo. Ha? Mabalin nga tangagaw, ti baklang agkasan? Ano ngay? Siya ti babae? Saan asika ti babae, insan? Ay? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumaati agawin. Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amok akat saan ama palubusan ti kasta. Sigakit din alalaki ti aggaw. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadan iti relasyon da Charo kan Johnny. Saan mat nga umanugot ni Tata Tomas, taipagarup na, asan anapudno ti tomboy, a karelasyon ni Johnny. Iti may sang aldaw,
Agsarsarita da Johnny, ken Alice. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Pagrebengan, iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan asika ti babae, insan? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumati agawon Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amukad saan mapalubusan ti kasta. Sika ti nalalaki ti aggawn. Apay nalipatam asyak ti babae? Ni Charo ti lalaki. Apay nga lilawam tabagim. Kasano kumasika ti babae ako nam? Sika ka di ti aganak? Ouch! Nagsakit mo tanday tang ibagbagan. Panunutam ana imbag, insan. Oray agpa-opera ka, tapasok ka tam ti kinalalakim, babaan iti sex transplant. Saan ka latang nga aganak? Naawatam. Nagsakit mo tan. Kahit mo asawan. Awan karbengak nga wedding gown. Saan mabalin nga alilawan ni Apo Diyos? Lalaki ka, kunakmanan. Babae, tirumbang nga ag-wedding gown. Apay analiday ka, sweetheart. Saan ka naman mapalubusan ti kas kanyak nga wedding gown inton agkalaysata? O sino nga rod nga iti ag-wedding gown? Siya ka di? Wan ka no! Tapno matuloy ka no ti kalaysa. Sikat ti ag-wedding gown kat siya ti ag-Amerikana. Saan ka di amay mayat? No sikat ti ag-wedding gown. Siya mo ti agbado iti kawas ti lalaki. Saan ka no nga mabalingin? Kinaawan respeto ka no iti Diyos ti kasta. Anya nga yung rod taramidin to? Santa ka din nga agkalaysa? Masigurado ka saan akayat ni tatang adita agkalaysa. Kasano nga rod itan? No mabaling, jak mo't kayat asyak ti ag-wedding gown. Nanang, ayat ko ama-amuam. Bakla, ikayan ayat ko. Anya? Apay abak-apay tinapilim nga inayat, anak. Isumit nga rod tinakarik na ak iti ayat, nanang. Ay, na yun ngay, anak ko. May saka atumboy. Idinto tabakla mo ti kaayan ayat mo. Kasano itan? Plano mi nga rod tagkalaysa. Ngam saan kanumat amabalin nga iso ti ag-wedding gown. Masapol asyak kanong ti ag-wedding gown. Siyempre, tasimbahan ti pagkasaran yaw. Ay, kinaawan respeto. No lalaki kat ti aggawn ditan. Kasano nga rodan ngay, nanang? Una ni Daisy, asaan ka no akayat ni tatang na no saan kami nga agkalay sa iti simbaan? Agkalay sa kayo. Kat surutan yaw ti maiparbag. Madamag kumanmanang. Kasano nga iti anak mo kan ti sweetheart na. Sweetheart na lata, Amangan no inton madamdama. Adamanan iwaras mo adamag asaan arumbag. Si katay kunada adagdag bawas kay. Apay kumadagdag bawas ako naman. Ay saan kit din? No adamangag mo. Imaritis mo adagaws. No saan amanayunan, mabawasan ti damag nga iwaras mo. Saan mo't Diyan sumaruno amang istorya at imang nayon wano mang bawas. Saan kat asyak? Ay, di ka man. Kat no si Katerina dagiti chismusa. No kumamabalod ti chismusa. Si kan ti kaunaan amabalod. Nganad na siguro tangdan. Bak na nga kon. Anya abak nang. No maibos kumati sao ti tao. Si kati umuna ang maibusan iti sao. Imbag ta nasabat ka manain. Kasanon dagiti dua akurang ti panunot na. Sino akurang ti panunot na, manong? Dagiti sana normal at tao ti kayat ko asawain. Daka di Charo kan Daisy. Anya dis Johnny, bueno, disyaw, taisaw. At dan samat plano da nga umay makisarita kan ka, manong. Plano dan samat ti agkasar. Anya? Agkasar dagiti dua? Awan dakas na. Lalaki kan babae da. Ti dakas. Kat no agpada a lalaki. Wano agpada a babae. Ha, tsaka mo kadakwada. Mangamong da. Makita nwa niya ti bunga ti aramid da. Johnny,
Nagsabat kami kan ni tatang mo ijay dalan. Saan ka di makapungtot? Imbagak ti plano yaw, nga agkalay sa kayo. Kat kunana, makaammo kayo kano. Sangwen na nga ta, dagiti umay makisarita. Siguro. Mabain mat siguro iti sabali a tao. Ay na, mga noy garaw naman, hindi kinaungat na, kat pagsasawan na, dagiti umay makisarita, uncle. Ay, saan mat siguro. Kat ibalakad ko. Asaan kalaangan ako muyog kadagiti mapan makisarita. Asino nga, kadakwada ti mapan iji balay. Siyak tun Tapno saan man ang agungat ti amam no makita na ka. Nanang, mapan ko ibaga kada ulitan. Tamapanda makisarita kadagiti dadakkel ni Daisy. Kaano ti plano nga ipapanda? Sana kaday ako muyog kadakwada. Amangan ngamin no agmadintuman ng tiriknam no mapan ka iti lugar na. Adda ka no ngamin pag naun, nanang. Kasta kaday. Ay, kasto'y tumat ti kasasaat ko. Nalaka, ak amabannog. Iso asaan kayon ako muyog amapan. Daulitag laangan ti mapan. Ikararag ko. Anasaya at kumati masakbayan ti bangunan nyo a pamilya, anak ko. Mangnamnama ka, nanang. Agpada kami kini Daisy anasimpot. Napudno kami iti tunggal maysa. Nasaya at ti may sa relasyon, no napudno kan agtalag kayo iti tunggal maysa. Nasao kanyak ni Jose, at nakano umay makisarita dito'y balay. Makisarita. May papanitaan niya ti pagsasaritaan. May papan kadagiti agpada akurang ti panunot na. Ay, apay kaday anadagsan ti daram iti anak ta. Awan mo ti inaramid na kan kaama day. Mangibabain nga rod. Apay kumanga ibain mo ti anak mo. Imbes asika ti mga ndingay nukas dya nga irurumenda. Ang saan mo? Basta, saan ko nga ayunan ti kasda agalad ti tao? Nagmadi akitaan. Anya ka diti pilyam kadagito'y agaw, sweetheart. Diyan mo, sweetheart. Tasaan ko alin niya dayta. Sikan ati agpili. Ay na, no siya kumati mangisuot akat daytoy. Agpada tamat asaan analukmag. Mayat ko madaytoy, oh. Alang, gaputa pilim. Kantap nula ang makapagkasarta. Anong sak na isuot? Anong sakmutan ati agkawas iti kawas ti lalaki? Wala, uray ta apagbit lang ang mat nga isuot na. Ay, nagsayang tumat. Apay nga min asaan na mabalin nga agaw nak. Uray, takanayon kanto apaggaw nun no agasawatan to. Ay na, magagana na ako niti panakadanon ti kalaysata. Uray siyak mo ta. Yung mapanpay makisarita adagiti kakabagyak kadagiti dadakkel mo, sweetheart. No umay da makisarita kadata. Saan ko maatilakid-kid dawan? Anya kumangay ti kidawag. Nulakat agkalaysada, umanayain. Ay, kunak no dumawat ka pa'y itinagubbaan. Kanuan niya pa'y dita. Apay kumangay kat lalaki nga rod ni Johnny. Dakit ni tumboy kumati agkid daw. Ngem ka po taim bilang na lalaki ti bagina. Ison ti makamaw. Ah, huwin gayam. Lalaki gayam di anak ta. Hanggang tomboy ti mga asawa. So asanak a dumawat iti anyaman. At dapay lang mat delikadesa ka. Nasaya at mat, kababain nga men. Numasurot ti husto, lalaki ti anak ta. Kat iso ko matimapan makisarita iti nababayan. Ngem saan mat, ta ipagarup niya itumboy nga iso ti lalaki. Iso abay ama. Ay, anya day tuyan ang mapaspasamak. Mamati kan asan anormal ti mapaspasamak. Gapo iti aramid day jay saan anormal. Ay na, Tomas. Diyak kayat amang ngaganday tasang kaibagam. Asaan anormal ti anak ta. Insan, day ta kaditi ko na makursonadam ag gown? Yes, insan. Saan ka di nagpintas? Ay na, napintas amin ag gown dito eh. Depende lang iti kayat ti mangisuot. Sa bagay. Saan nga agpapada ti kaya titong gol mayso? Apay nga rod analiday ka. Gapo ka dita saan ang mabalin asika ti ag gown? Sinabi mo pa. Nagsakit kaya tinakam ko.
Apay nga min, day ta apagalagadan. Saan kan nga agreklamo? Day tamot gamit ti rumbang. Sagrado ti kalaysa. Iso arumbang lang ang masurot kan maaramid ti husto. Pilitak nga awatanan Sapay kumaa, tamaawatam ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Malidayan ka di manan ti kasinsin mo, uga po iti gaon. Wen nga rod tatang. Apay, ada lalaki asumrek iti simbaan, anak kagaon. Ay, may samot dayjay at Charo. Di nakat kayatem ti aggaon. Kasano nga tan no agasawad ha? Anya akasanaw ti kayat mo asawa? No addanton anak da. Asino ti awagan ti ubing iti mami, kan daddy? Ay, no asino kadakwada ti aganak. Isaw ti mame. Kat imposible mat ani insan ti aganak. Ay, mayat daytoy apadaanan No anyan to ti isuro da, kadagiti anak da. Ay, natulagan ti kasarda. Anyan to nga ta ti masakbayan ti bakla nga anak ta. Tamo ba yan? Makitan to Ipapilit na babae. Ta sinukatan na pa yun iti Daisy, ti Johnny anagan na. Ipilit mo't ni Charo alalakay. Ay, makita. No anya ti mapasama. Nadamag mo ka din. No sa dino ti reception ti kalaysada. Jak pa'y dinamag. Ngam ijay siguro ile. Ta ijay mo ti ayan ti trabaho na nga agpadpada. Ay, saan akayat ni June ti agtalon? Sadot nga main ti sinalbag. Ay, di nakabaulan ti agarado. Nadagsen ka no. Una, tayo pilit na babae ka no. Nalaing mat adumiskarte. No kwarta ti pagsasaritaan. Adda pa yan urnong na. Umadanin ti kalaysam, anak ko. Ay, agmay may sahak ka din dito'y balay. Sana mabali na panawan ka, nanang. Manayunan takit di Tagyan dito'y balay ni Daisy. Kaya't nakaditi agnaod dito'y. Nanang, nasingpit ni Daisy. Nasayaat nga rod no kasta. Kung akno sikat iba pan iji balay da. Adayo ijay away, nanang. Kasanungay ti trabaho. Awan ti palingki ijay apag kumbuyak. No kumaanda sa bali at trabahom ako anak ko. Nanang, alis to apag kwartaan tagidurun iti kariton. Oray tagtagibasitan ti daduma. Di daan mo adakil ti sampul ti kargador itinatnatang. Kita ni Charo. Nakagawn, ngaminton magna. Kas lalalaki ang magmagna. Tinabagay ti aggawn. Ay, awan lat di mo madmadlaw. Simbahan lang arudan ti ayan mo. Nimet Johnny, numagna ag kinikinni. Ay, nagmadya kitaan. Saan man atila madmadlaw mo? Kasar ti anak ta na ito. Ay, alaman langan. Agdalikap ke paklantan. Ngam inton magna ititengan ni Charo amapan iti altar. Siga magmagna. Ha, nakapil ko ti siko na, nagaatid daw ti addang na. Ay, agtaldakan. Umayan ti magkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natulagan ti kalay sa dadyo ni Kancharo, ngam agpada amalidayan dagiti dua. Tatinam namaan da apagbado, kat saan amabalin nga isuot da. Sakbay amang rugi ti seremonya iti simbaan. Adda nadlaw ni Tata Tomas. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya. Dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Alaman laeng ngayon, agdalikap ka baklatan. Ngaminton magna ititanga ni Charo ama pa ni altar. Siga amagmagna. Nakapil ko ti siko na, nagaatid daw ti addang na. Ay na, agtalnakan, taumayan ti mangkasang kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Adan iti sango ni Jonay. Urayan na ni Charo amag na ititanga amapan mangdanon kan kwanay jay sangaw. Kasla saan anubya ti magmagna oh. Apurado akaslad dab abutin na. Ay, agtalnaka kunak. Uneg ti simbahan ti ayan tayo. Ay, disiplinaan man tangiwat mo. Uy ka day, nagtalnakaw na. Ay na, pakawanin na kapaw. Nalpas matla ang antikalay sa. Kahit kasanaon man ang agdan manugang yaw. Ay, ading ko. Sapay ko ma, tanaragsakto ti bangunan da a pamilya. Masigurado manang amok dagiti tuwa. Agpadadaan na singpay. Kan maysa, nagagat ni Jaro. Ay, asino ngay nga ro ti makuna nga ulo ti pamilya kadakwada. Ay, daytaytan ti saan tayong amaw. Adda kadakwada daytan ha? Ay, addan asawa ti anak ko. Ay, jak ni namnama, amang asawa mo ilaang. Saan tayo matamabalin aparitan ti pagragsakan ti anak tayo? Day tangarod kay. Tamadlaw ko mat anaragsak di anak ko. Manipod nagkalay sa ti anak ta ni Junay. Kasla kanayon ama ikulkuleng ka. Ay, jak manamaw. Yung idilang nga nakita ka naragsak ti rupa na. Ay nadlaw mo matgayam day ta. Ta idi adda dito'y balay. Jak pa'y nakita day jay akinaranyag ti rupa na. Ti salod-saod. Mataginayon nga taday jay aragsak. Ay ket, adda kadakwada day ta. No ammo da nga aramidan ti pagrebengan da iti tunggal maysa. Ano dagiti bambanag asum ka ni ti panunot ka. Kas kuma iti anya. Saan nga tangagbaliw ti amin? Numadandan iti anak. Kitaan tayo. No anyan to ti mapasamak, no addanton anak da. Naragsak ka kadi, sweetheart. Ay, unay, sweetheart. Jak pa'y nakarik na iti kastoy, idi awan ka pa iti biyag ko. Kasta nga kumay. Sapay kuma, tawan ni parikot asumangbay iti panagdinata. Adamit la kadataday ta, sweetheart. Dayan, mapan ka kadi pa iti pwesto ni kasinsin mo. Uno agyan kalangan dito'y balay. Ay na, sayang tisapol ko na agyanak dito'y balay. Ala, adakan ka dito. Ngam na siya. Masapol nga agkargaduraklat na iti palingking. Dakil ayat tisapol mo iti palingki, sweetheart. No alisto ka lakit di nga agdiskarga kan agitulod iti agduduma a pwesto. Adda pa'y atiw na dita makitang tangdan iti inal daw ah. Nagmayat mo tinaangay akalay sa ti anak mo, manang. Para kanyak. Ubing pa'y ni Junay, anak asawa, wano ng asawa. Apay nga ubing ako nam. Kano laklakayanan. Ay, anya itayan. Laklakayan mo no bakbaketan. Takayat mo ditan. Dala, lakwan na kon iti sabon, tay nakman aglaba. Ay, madamag ko man gayam. Sino kay aglabakan agluto kadakwada? Ni nga ta Johnny, wano ni Charo. Ay, saan ko nga mo? Tadyak mo't dinamdamag day takadakwada. Idinagyan da iti apagbit iti balayaw. Sino kay tagunggo na akas babae kadakwada? Agtintinulong damot akanayon. Mga no itaada mo laan. Ngaminton agangay agpin na tudundan. Ay, kat addan kadakwada day ta. Makaammo damot tan. Nagsapa ka mo tan abimangon, sweetheart. Masapang amin nga daw may atrak. No awanak pa'y joy. Adda makauna sa bali. Sayang ti maidiskarga anak natin. Ay na, itimplang ka pa iti kapin. Adapay danom iti termos. Nagmayat mo't gayam ti adda asawa na.
Adda para timpla iti kape. Wala. Alangan mo't amapan ka nga awan karga ti tiyan mo. Alaman nga rod, sweetheart. Tapno saan akong amapan ijay pagkapyan, ijay tsindahan. Aywan, ada tinapay ijay nga ikapem. Ay, wan kayam. Mapan ka din aldaw, ijay pwesto ti gowns foreign. Wan isupay mo ti masapulak. Panawan kayo pa dito inanang inak ijay pwesto. Sa nabalay ta nagdalaw sa kung dito'y balay. Apay nagdalos ka pay laeng. Kat ada ka akmat amabat-bati dito'y balay nga agdalos. Awan nagkatararamido kitay. Insamira ko na tinagdalos. Di da kami laeng ka ni Charo. Masapa aromwar. Siyak matan ti agdalos dito'y balay. Itatadak dito'y nanang. Siya kung ti agdalos. Sakbay asumrikak. Agpay so timbaga ni Charo, anasingpot ka. Ay na. Nasingsingpwetak pa nakaturugak. Mangra ka ba ka man ako na akon? Inako na nang Malam to no sumangpot kami ka ni Charo. Saan nyo aliplipatan tiyag tumar iti agas yo? Kumusta nga dada asawa na, insan? Ay, nagmayat Iso ang makiasawa kamutin. Tapno adda katulungam iti amin abanag. Ay, umay tumanan dito ni Charo. Kasanon nga ti kasasaad yo, insan. Kaya't ko amamuan. Ano tikat mo asawan? Si kakadi ti daddy, kat ni Charo ti mami. Ay, awan ti mabaliwan. Siya ti babae. Ni Charo ti lalaki. Anya, kaya't mo asawan. Si kalat ta ti kasla babae. Yes! Babae ang kanya. Ngam iso ti babae. Idin to ta si kakat lalaki. Ay, basta iso ti lalaki. Siya ti babae. Talaga abinaliktad yu ti kinapudno. Ay na, iso nga raw direct nami. Awan maaramidan mi Iso ti pakaragsakan mi. Adumit na itayin sangpit, Mau. Nangalami tinggatang, Mau. Ay, impilit ni Juni nga intod. Saan kunak kat ginatangnan? Imbagla para kadatakanaw. Ay, kanayon mo't amang teday nga anak ta. Dagiti kakabsat na kat saan may. Day tangarud kat, no asino pa iti ibagbagam nga abnormal, iso matimang talyaw ka na ta, itatabakot kan lakaitan. No makaudong ka, ibagam tao may damat pumasyar dito'y balay. Ha? Sige, ibagak to, no makaudong akmanan, lakay. Nakamirisak, iti nakitak tinapalalo aragsak na iti nagkalaysada. Uray kargador dya manugang ta. Dakkel magayang tisapul na. Sayang, no adda sumangpot atrak ita abigat. Abay, asayang ako na. Kaya't ko timapan agkargador. Maulang ako. Agdul-dul ukak pa'y no bumangon na. Apayan ngay. Agurigor kaya. Ay, dapadapon ka man. Sana kamat amalamin. Basta agkapsutak. Maulawak ang bumangon. Ay, nasaan ka mat anabara? Apay nga, akasta ti marikrik na. Diyak man mo. Ita lang ang mariknak dito eh. Ay, hindi man kita iti taxi. Mapantay yung ospital. Ang mga niya daytan. Anya ka di tinapasamag. Ipan ko yung ospital ni Charo nanang. Maulaw ka no. Agdulok na bumangon. Ay, na ang mga niya dayjayan. Ay, apa yan? Ay, itaman pa ya. Saan nga taabanog na? Tamasapsapa kami na mapanay di palengke. Malaing ka nga ron ipakita iti doktor. Sige nanang inakakita iti taxi. Anya timbaga ti doktor, anak. Ipan ko kano dahito isbuna iti laboratory nanang. Malaboratory test kano. Kasta ka day. Sige, inakon. Charo, anya nga min ayat ti marikrik na. Maulaw kan agdulukak nga rod nanang. Ala, inakpay gumatang iti gatas di tarwar ta uminom ka pay. Diyak kayat tigatas nanang. Anya, saan ka di asigod akay kayat mo ti gatas? Diyak kayatan. Naadda makitam di ta anaalsam. Isuman kit di ti anam nanang. Anya, naalsam ko nam. Ay,
May sa ti kayat asawan ti panagulaw kan panagdulok mo. Anya kumain nanang. No Jack agbidot. Agiinaw kan anak ko. Awan mad ni Johnny kat aldawan. Ne, itamampay. Imawag itay, tatang. Impan na kano ni Charo iti doktor. Ah, apay. Agsakit ka din ni Charo. Apay nga impan na iti doktor. Maamwan tayon ton o may ni Johnny. Ah, ne. Apay nga tan. Italaang man amadamag ko amapan iti doktor ni Charo. Kanayon mat ditoy. Jack pa'y nakita naglangan iti nabayag dito'y tiyandaan. Kaslakastan sa nga agpayso. Saan ama naglangan? Kaslasan ang nagsaksakit jay tao. Ita lang agpaiso ah. Apay nga ta. Adamat iti kalman. Nakitak ang nagitulod iti natang. Agudong kan samat, manang. Kanayon samat ti udong mo ita, ah. Adda nang ibaunan ni Tomas Kanyag. Adda mapan ko gatangan akasapulan na iti talon. Ingka ka di dumawat ka ni Johnny. Damag ko pasaray ikan na ka iti paggatang yu iti kasapulan yu iti kusina. Neh, uray ka di dagita kat madamag mo. Ay, napigpigsa ka pa'y ngamradar. Ay, saan lang aradar wano antena ti adda kanyak. Ada pa'y wifi ko ah. Bilibak at talaga iti kinalaing mo nga agchismes. Super chismosa ka at talaga. Ay, kunak no superstar itayan. Sige, panawan kan. Amangan no awanan ti malugana. Anya ka di tayo gamaw? Ti resulta ti laboratory. Ipan ko iti doktor. Ah, apay analiday ka? Masikog ka no ni Charo? Ah, ay ikunakon kat. Ay ngam, apay ngay ngarod analiday ka. Kat adan to anak yaw. Siya kumaat ti rumbang agsikog. Anya ti kunam? Ay, ipan kun iti doktor da iti resulta. Tarisitahan da iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tawan sakit ti anak ko. Masikugayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ka di asya kumat ti rumbang agsikog? Anya ti kunam? Ay, sige, ipan kun ti resulta iti doktor. Tarisitahan da iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Taawan sakit ti anak ko. Masikugmat gayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. Nanang, anyang iti ko na ni Daisy. Ah, kwa. Impan na ti resulta ti laboratory. Ipan na iti doktor mo. Anak, masikog ka ka noon. Anya, kasanong agsikugak kat lalaki ang nanang? Ay, saan mo ita maipilit a lalaki ka? Tadan ebidensya, babae ka. Ah, masikugtan, anak ka. Inta yun. Dumagasak pa iti butika tagumatak iti vitamins mo. Nalpas ka din, sweetheart. Mapalinan tagawin. One sweetheart. Ay, pinagdanag na kita. Kunak no dan sa bali sakit mo. Nga masikog kamat gaya. Sorry, sweetheart. Mawatak tirik nang. Ang sarita ta iti balay, hun.
Itulod ka balay. Masapol nga ginanak ka. Di ka agaw awit itinadagsen. Tapno saan ang maragrag ti ninawam. No sa anak nga gawit itinadagsan. Kasano ti trabaho. Siya kagtrabaho No sa anak lakit di nga gulaw. Mabalin manin ti ang kargador. Surutan ta ka diti imbaga ti doktor. Apay alas na tilangam, insan. Kaskala napukawan iti manurimo. Dito nga ipapas ko ti sakit tinakam ko. Apay ka di insan. Apay ana sakit tinakam mo. Awan magayam sakit na, insan. Apay nga rin lang sangit ka. Ay! Naawan mo't gayam sakit na. Masikog gayam. Apay nga yan sana siya tinagsikog. Anya? Masikog ni Charo? Di ka man nagkatawa na nagsakit tinakam ko. Insan, ti kayat mo ang mapasamak kat imposible. Kasano ko masika ti agsikog? Kat saan kamot nga ron a babae? Lalaki ka, insan. Dahil tang ano tinagsakit. Ipapilit ko ang babae ang aman niya nga ita.